Kurui Shalo arekwirwo kunyita mwari wa miaka 5 kia hinya nginyagia arakua. Kuringana na aikari aitura, Kurui matiganire na mutumia wake kahinda kahituku kurumirira bara cia kimucii na niho atigirwo na ciana ciao igiri. Mzazi anapogeuka na kumusika mtoto wake baada ya kukosana na bibi yake, anachukua uchungu inaenda kwa mtoto wake, mtoto ambao ni malaika, mtoto wa miaka 5, mtoto mwenye hataelewa chochote juu ya mambo ya tendo la ndoa, anaweza kumfanyia mambo kama yale. Ilikuwa ni mambo ya huzuni, hata wanyama wa msitu hawawezi kufanya vitendo kama hivi. Oho aikari maugite mundurume uyu aya gukorwo aratafanirie giko kiu ari muriu kuona aturaga njohini. Ninyi wa mama, ninyi watu wenye ndoa, mnapoona mnakosana katika ndoa mara nyingi, mama ukiona mzee wako anakupiga ama amekuonya kila mara anataka kukuua, toka na watoto wako. Riu Kurui na mwikwiro ungi uria urakuruhanio na giko kiu ni maikitio ngono ni borithi na makahingirwo ceceni-ini ya borithi ya Eldoret metereire gukinyio igoti-ini. Gladys Kigo, Inooro TV.